nzindokele tinenda nzindokele Jokole mwa maski ba ndona maski wewe ile maski kio ike maski nani anaona ndio jamaa na waona mundu anda abate kile kitu swali wala kuye bawe nikule la kuye ba kwa huyu yeye akune maski tiwa mundu kukulia maski bakotela mundu wa maski kwa hiki ina corona kwa nini wale ngaba sana kwa nini dunya ni mzaki kwanza yue wewe nena na ndi mwenda musiaisia kini kisese chaku kisese namba imwe ukambani na Kenya yonde kisese ni cha Triple P TV na umundi twi katika kilungu kimwe kitawa ekaitu nene na hiyo umundi katika kilungu kino kitawa ekaitu nene bekindu be na musani twithi tuikulia musani uno we aendie ku na hiyo umundi ni na manzewe musani etawa Bosia Ongu kana Bosia Oshekere ya anye ni wile neza vyo ni tawafusia ni mazito mengi vyo nanye fusia ungu nanye fusia zijae nanye waalagwa nanye wakadhambi shoti waya mama yangu mazito ni mengi pyoki Ungu ya karibu mnoma karibu mno okay katika Triple P TV umundi twi katika kilungu kimwe kitawa ekaitu nene wewe mashabiki maitu medheto maito kulia wewe Bosia Ongu tukamumya ko okay aendie ku ekalaku nani wemo ni mora bambo wakami nakumanza azemi yana aya mimi lingo manza kwa kana simuna sisi kana hicho sio kwa mbeza za ingi mumbi timbeza simumbingila zira goma zango nesia mashambiki yiko ila kwa zimo ine nyoko ndio ndo bayo ando nathi niyo ba masako ino ondi kunia ndungita kwa governor ndi mate mirinyuko okamba nigo ndenga maumya nundu kini kinengo tikido chai kwatesia ja we Bosia Ongu mani wemo aye nemo yu mashabiki maitu medheto kila muthenya mutu kulia o mwana wako mako na yu ndo manza nibikiye kuno saa 12 saa 12 wewe yoto sagu na ile sasa ndaandika mazoezi ma fitness dogo fitness zedia ondo weba ndine ga ndina mezi wa wathu Bosia Ongu nondo umundi twe nakuba twitinda nakuba nyonde no mashabiki makwendo kumanya yu Bosia Ongu no Bosia Ongu ni mwini wa mbandi zita Wandalani Boys Band Bosia Ongu au mete Kithiolo Village, Kivingoni sub-location, Ndalani location, Zeta constituency, Machakos County. Ne sitwa zila ya kibandi netiwe ni nyakwa netiwe Dominic Mwasia Wambithi. Indi ila nalikile kumitani, nundu wa kinengo chakwa, na sindula siandheo kamwe. Na atiwa mazitwa mengi pio ni majambi kwa naondo ngweka. We, no mazitwa inakuwe na mo. Ni mengi pio. Nowe kingangi kia Ndalani isiro kege kingangi kia Ndalani geumye ba kwitu usini kuingangi bingi mono na kingangi wasi weba we Thika River Thika River ila yete dokara ikondo weselete Ndalani isi Ndalani ikaiwa za kalakale ikaiwa za masinga nikendeka kwa za ni bausungu weselete bau tana ikendeka kwa tana kayundu yendete yula isete kwito pongola isete kwito ni Thika na be ingangi anondo kwito ko ina mota menambo kana chao yukingangi ni cho king kwito na ne ita kingangi cha Ndalani okay yumwenjo ye ja wasia waba we watu bya pala wasia wa we mwaka wiba ni watu nanganga ugwe mashabiki no mendo mano miaka yake ya matavie ai matavie mashabiki mawadhi ukambani Bosia Ongu aziwe mwaka wa ngilio mwe mana kenda mamiongo nyanya na itatu mwai wai wa thandatu matuko no makenga mae 13 meze no makenga niki ese nduza kwitha miaka ese no kwithio thia uthia kaina mbo mutavia pamu na ilungele ne bita nenda na ndata ni mawebithone jigo ne lunga lae andu amaitu maikangole wesi maenda mundu muku wangu yue wasi mwaka wa ngili mwe mana kenda miongo nyanya na itatu mwai wai wa thandatu matuko mae 13 wai mwe thae wa chuma wasi wai
wasiao wethi kwenyu mwandu mena yani musianiswe na andu mena yenziane gwe na andu atatu na kwito ninye muko usianiswe na mundu ira wada abo mukethia kwanza ni ambo kethia Jacinda Kanini ndikwira wa mbithi nondu wa twaiwe usini wa muinawa ni mwalimu tika nicio ngethie sister wakaitwa Meringoreta Mutindi wewe ndo always sister mwana wewe wambe otukenga kisungui kimbingi za aya Mutindi wa mbithi ketheka muno na cio aine ka jamaa kangaito kala mwiso last born kwito keta wa muthuka kana kavusi junior isira ya wati keta wa Dr. Mbena ndo rako kaina kathuku muno bathisia urabu ino na majeka nguko uko na kwa uswa kijoni you asi hawai wasome aba na someye Kithiolo primary une siro kita wakithio ibandu bera wakithio Kithiolo ne siro Kithiolo ndina nickname paundi bona someye kuma standard 3 mpaka standard 8 nondo nasale mpaka standard 2 nasomeye school ya Kathikine esu yo masinga lakini mondo wa muthesia wa ingose netheka utathamie toka Kithiolo no kambia standard 3 na kuna ndine KCB yakwa 1999 we 1999 yeah. 1999 naiva wayo kama na kaninya I think na ni mkumbe waku watu sianisu yani miona newe newe yoyo newe ziki ando makwa kwa maone mele nthoku ya nomba na mitani nona you wasome abala Kithiolo primary kuma standard 3 mpaka standard 8 na katika mkuile waku wito mkuile mwanile waku wai mundu wa muthemba mo nye aba kwa without the mundu wa itai nyandi wa itai funny enough onezera yu anditwa mwenjoi na atwiwe ni mwalimu wetwa Mr. Simon Ndrangu Kario aye mwekuzo andu ine standard 4 nundu wachao nundu na kolokolo na ne kalani uzi bindu kalani kwa mu kimwana ana mwetu na ibata muona kwatanga ne jakwe ko na kwata no nakale nika uyuzikata kethia mbikio bisine na mwalimu na ne kalana muno kwa ro ndoki na isha mwalimu ndoki andina na kithu inaandika na ine kwechi ya kwandika naandika na ndoki hivi kaikunwa yukario ya zai kalathi ya na mituo yakwa thia ninye ni thangwa hata nite na December ngasikata ningena aibikethie kwa ni mbikisie zia wewe wacha kutuenjoy nezito ya munji ngaba za maba you standard 3 ni standard 4 we standard 4 na iwa newe zero ya muenjoy we wangora ngole kigijao nina ukulia ne kwa mawasia maingi na mbocha ngajingiwa wai mundu wa muthemba mo wai vituko wai kana kabovu wai mundu wa muthemba mo na mundu musani kuma ne mwana nondo ona nesilia ila nguo ya ngawa na kio kuna ni mwalimu ni standard 7 ni 6 jini kenda ni yako kono jana aguyanye alio magio ngone ine kwita mundu wimu na ngara na guyanye mathekani no zie wezi alio maita via ya wasele wa skulu ukethia maunje nge 18 maiko nana maiko kona anya no kana musele ila no gie ni musele mwalimu tiwa kwete kiboko era Mr. Muinde Mr. Muinde yokiria kiboko nnya na wa ba no na mukulia mwalimu jwe nenda wambo ndege laki utumongona ndo aselewa ninaselewa school roile olika saa 10 ile anusu woka saa ile itielie masomo mambe ya sasa yana masomo ma class kia kwambia class kia katano mbesi ya saumwe na no kazazi yana woka saa ile itielie no ka saa 10 na ile na nyusu ndo watu bika saa 10 na ile na kisomo jambe ya saumwe na mukulia no masomo mambe ya sasa yana mbia saumwe na mukulia pata skulu yemao aningi wele obika tena pata skulu ni mao usoma na ina ngitu na ningi pakwetela ila class kele anumaile kwambia usoma saumwe na siana selo bika skulu saa 10 na ile usemeda mailo likatene ikena mundu ambo yumba ni usetuli ikenda weke homework mwalimu akoka class ni kwithia we sawa mwetele yuko kwa saa 10 na ile ni mabenzi ma mwalimu
Nuno mazo mambe ya saa omwe. Ono kabika saa 12 na 58. Uyo sawa. Batake sukule mo. Na yuko okay kusoma. Aje kwa kuyo mwaka. Umwaka yote atumanguno. Umwaka no niki wiyo. Mwalimu zeka ile anziti anguli unike na mnguli etikeze mwalimu ngotabi. Mazo mambe ya saa omwe. Nabika baza 12 na nyusu. Wewe nguna arapata kusoma kusukule chao. Tikusoma. Na mwena mbona tutwambia kusoma saa omwe? Anzizi oka andingira njamo twezigezia. Ambia tikilazini. Na yukuma ba uyu. Yo nezie to staff room. Aelezia alimo. Mwalimu na ramiza ndao galio. Ale kamono. Aze kana ku. Kena akili ze baza mono. Na heka musani. Yue. Wai miaka ane binayo. Ndo azina na standard na 97. Niko na standard 6. To calculate kuma 1983. Sawa. Shabiki wetu no kukalculate. Yue. Now we wase wai tayari we musani. Inaye musani. Nundu ona inisha. Ndiandika ilate watu andike yoloka thoko na andika ngetha ni musani na bechuo ngatume ya mono. Je na kiandika je to changamka. Na chora jozete katika mbendi yeta wa ngathi kanduno sabuku. Ukethukizia ngathi kaina kwa changamka. Chukindu icha ichangwati kuma ne mwana. Amba kwikali we tutana no ai. Utana tutabia maundu maingi. Amba tukwatia kindu. Ona ndima kwati ano ndi na musibi. Nikita mainia. Mainende. Ikwati we ni mai andi mainio. Ni mainio mwe. Na mina kumata vya wanda neti mutisa ambaye kenda nekae kutele mango chikoe. Usini wali yako ito ndoto nsuku. Na otie ni muku. Wayu. Mbako etela. Wono muku. Na nigwa usini really story. Na otie ni muku. Na ila na thikiwe. No nie na wana laika. No nie na kwa na thikwa. Nangesi wana laika. Maini tembathi cia kiyo chalo cha kuthie tune. No na mambizia. Bakwete winangewa. Yue, wambie kwina tene we munini. Wambie kwina mbandi kana waina kwae ka waina kyao. Nondo nese kisasa ki chen kisiwe na ndo inge. Nimwesa ona comment. Sia ugo kilangu nena. 1995 ni standard 4. Niona kuna ngita kanisani AIC na kuna nango kwaita John Bosco Mtua. Nebinda yu tuyaenda hosi na tukanewa mbesa. Taenda hosi ndani ya Embu. Na wasinda wanenga waitha ngwa kanebula. Nino nako meye mabula magusinda kwaya. Noko twika mundu muima. 1995 ni standard 4 gotaenda yu ngita yako na mbei. Na ebundia nango ango yo amesebyo. Na yuo ka nikocha ndo kiro cha ngone kwa kabinda kanini na kemana nafani nabwo yukwito katika aome kai mundu tesengita kwambia tatoro na totie ango masiro mele ni makocha mai mangita nye katika usia esukuwe mamuki ninye muko nesengita ulongi eta wa maingi embandi yaketa wa kivaki boys niwe sengita ulongi tuyu na gwe ngurabire kwa aome ulongi tuyu na gwe my young brother aina hip hop na iwe sengita. Woka ngalikwe yaka mpaka wa leo mami na wao inatasia kwaya. Na nienda muzi mami ni wezo izikia zambati yakwa. Akanguli akamwana wase wabiye bende. Nundu mundu mukozi akaine aba. Wigwa kana pe wase woko na kumya nzoka pangone. Yani kwa hiyo family yenu yonze ni aini. Ni aini. We. Ya. Aya. Zokingi ngukulie. Ibinde isu wagewa abantu balaba kwitwa Kithiolo Isinu se muthemba mumweka uyu wathoka kala kindu ketwa kala kindu kuna ukera watende Bela na methauka muno na kwanza igwa moyo ila wona kimwana chau kina kolokolo mana kikaete maundu lakini ndukana ni usia mwana ukona ilu mwana angania tha musio kuina nona wai iyo nakuyikwa mana ugosia itendia mwana wikolokolo mundu ume niwe muzie nyina ikolokolo kai mungi muno nye ona ina enda ange kacho ngacho ngakune ka muthanga na njiki ya kamuti
nduka ndiye imwana ulodo magwa kamundika ana mayo no mwana wewe gile ikubano ikakwandika ndio bwana bana ndio kia yani uja ya wana ino zayo kolovia na kama langa maukunwa Akwetela wenda ukwikia kyo bala no kwikia kamuti ndikia ndifukune kana kithangathi na ndikia kamuti na ni makule tu sindano lo kwa kamuti kana mayo no uzi imana yezi ninyen kwa kamuti kukuwa na mayo kamu ya kuende akili aigo kodo saizi ne nukia nyense mbie ne nukia makwani kido mayadela Wewe wa hivi tuko. Nusu ni walane wakwa. Wa hivi tuko. Pema byange twa kilita na mete tatu za market mama yetu katika kile twenderia. Dina mama na zia wala kine lenye na mino kilita nye. Na mino kilita yakwa. Ngoza kine lenye ya mundu ume. Mano ekile bikawa anda wizaidi ya kangi ito kuina leke. Saizi ningi ndo zia wane ndo katene. Wewe wewe mboku. Ai wewe. Pero ya kutoka ana kolokolo. Wewe tabia. Wewe. Tayue. Tabia zu ya ubunde isekeo. Kana you. Wabinde ze mundu asu ekatene. Ikyo kakili naku. Uzi baby kwa Biblia. Ni Paulo kana no. Aitie. Zela na mwana. Ne kaota mwana. Ona yi. Ikia biti. Stenji la uyu keza ya no fumete. Stenji uka aidha lere stenji zio anani usindimeziokea lakini na fumete. History na tie. Nondo imwana za ikako kwa chao ndiye nikilita na mwenje. Mwenje ai kana ndiye ni dauka nake. Nondo idao yake zonde za mini ana mateso kuteswa. Na mwezi yawe nukie. Amezi mwanita moyo. Mwakomana suo makuyata. Pesa kumbwa sindo hizi lakini webikire kitu kama mbozi na kukwiza ukomana tuile akwe mano kila kiwe pepe mano mweza ibe mano mweza ai kwa tesikie kuma yo maana ibindane jim ta ndiye ne thie via ti sio ya utolela na yuna ina makazi nyazima kwa na tolela wi nongo kinande ndikwa zaidi we nigwa mawaswi tanagina mesima mangolia be ndo na ya ona baithi nawe kazi ni yakwa atolela ayeka tokwana namwe asiba bazindo inya bazi yaje kiza tezo kako mpaka ba yuko huyu ambona alilikana ni wa mwikiu alilikana we yue no kanisa uyi wa weto boa baby no kunangita kanisani kanisa webosu isi yuko we anitwa we usiaitwe no kana we mundu wa kanisa ni mundu wa kanisa waikwaya na ikwaya na neza nete sio da machuma chitoka Catholic na Catholic na twigie mwalimu wa Sunday nezo twika ata boy mutumeki ata boy na lameda ba ala mapange ya father siendo umwete chao na twika webi nda ya zamono na ne sio so media catechism kaka kilasi jambe jake lija kana ndone we kibatithio ne sio kasoma mwalimu naye mwalimu naye mwalimu na yule ukolezi siabitoka ninye kwende itabitokana ambaye kalanzi wese no baluka bano kana ambotibia bano mano ai kalanzi ikaranzi yuko yada ya bitokana na pe kindu ngwendo nene aba ando ala masya aini mandanzi maina ambazi sia satani shindweni na mshindwe kabisa katika jina la Yesu akwetala wendo manisha mbadila sia kuina sisa ambasi sia ni sia ngai noki ndukegwe wathio mundu kuinazie shetani asipiwe wewe aya sia ngai ata yona ngai ambikie na ambika na eka ngode kindu jambe paiki nengo satani waanengana niki satani ni muno ndaka unenga kindu witethie inengo sio ndo sio mie kwanga isi mbani no kulando matamana ono mundu ona na ndiasu ona ungei ni kinengo ke wo mundu uyo ndoya na kinengo cha kindu kisia uya wa kinengo kingi
Unda ya ko inengo sio ngi kuitho nengo wozikale. Netherlands soma history. Netherlands ya bimda mwandu mokie maoko kao ndoze ya maikwenda ikanai. Selisi abingangwa. Arumasia uya. Azikali masia uya. Mayanda mani azikali ma prison lelo ne maka era imezi weka na maka ba kweswa maka kuya mana kuno no iko ikeko so no ngema tuka kukwata tukazwa kawiyane. Ona takeka kuzi kinengo cha kuitha ma terrorist kuitha sharpshooter nengo ituka sharpshooter okaatha emzo kwithekane. So alama azazia wathi wa mbenga otwi na katendele mwenja indi na ndio lawa alama azeza satani shidweni kabisa. Ko kinenda kutabiata ni kuiba iwathi wa satani na wanga sio ndazi anenga niwe nenga nani ukuli ati mundu mako ndio lena lakini wathi wa kuno kuneka kanisani leo kuna kanisani hiki onasio mbati sia gospel no kune zila kilabu kishikite anu makegwa mwe kwanza uende kwathi kwa mwana ndakwenda weta kwa Kikuyu kwanza kukunirwe na kula kwathi wa undinyunyizie maji ni sawa wakwegwa wathi wa dance ni museo betenge mania ukunia sawa nundu ona basi tosuwe niwe aya masungo na masanda laanda ni Yehova kulikuwa hivi na mwanze kwa ona akevithite ayegwa katendele wona ate ama utambuku ikiangite weka ewe au imutaniria like kindu jambe waisoma na andu aingi meka maundu kuyana na undu andu metha amagenda no tindu metha agenda weka undu ikenda mutaniria mundu nge first tozira weka with ya mana bosi mundu ndeme ambele ni mutanithitie ngaisa isi yabite moyo ndanithitie chumbe chake ningumi chumbe chake stress sawa ona mala mangi maziki yanzi ya ngozi bali ima stress muno mundu yinga wambingi ithi ya mekite isi asi neya whatever okay ekukana pana basi talk ni yingo kwaki basi daende na utana kwendela saizo ndio na utuko kwendela wewe lukali sio zembe muno ndio zembe muno yui kwa mina class ya nyanya kuma kwa utwaendi hata no naika mwana kanini na actually ninye naina mbemwe KCB ya 1999 ai kidio la vile dambe mwe na naina max mainge unaerongerwa mangu waya max meana naina max 568 out of 700 568 out of 700 azima na tano mami ngo za twa chao na nyanya we out of 700 na ebinda ya kano na ndo imeze ebinda ya kano ndo ya bwatu ikaengwa siasa ni kwethi undu kwa thiwe ibinde bwe kicho maache rekera wambasa ligejera wandona nenda umie na the kondu yekiwe na usome yekiwata tabia mashabiki nyetinye tabia mashabiki undo yekiwata yenda maithi kuma kwa ukite undu kagata na meo ukita mashabiki wenu kathiko ukita ndo nesu ya bindu iwe ko ya maobisine manene ya somethia siana sia ile sia anene mapito siana watite kimax basoma na matire kimax yunako ikinai sukulu ki kusama ndiye ikombe akili yako yaezao ina umaba nundia ndo ndona kwika na ke tata ndai na mbeza akumawe wa mjemo nino niendo mezi na tolokile notu na thikuithia na ndo ya ndio ndo wa kwenda na hizo kwa mwaka mwema na mani wa bandu uthi secondary school na kiti watu loka wathi ndedia na ina baimbeza sio soma ona zainge muzee inaona ibete like na no ene baikini na niwezi ona be kwa baike saida pia tu bakiri wike tabu nono na renga yo nduga aya nenga na opportunities nyingi mno no leo soma ndo akuita tuko nenda nenda soma na ngai iko pingu ya zingi na ndiye na thia mwaka muima na nyusu na mane wa biwa zaida bitu ingi yaro ara no mungu okithekana wathi umanza kuya wandiria uibo mbeza siana hiyo bila yuna eba wa slingi 140 yambi kivendi 150 pamwe yambi 150 pamwe ngoja kume tukuyomba kama tukuyomba tatu acha alikuwa account yeye na wanondo kwa moyo na eba wa slingi 30 mbeza siana sisi pamwe pesa mingi 30 ningi 30 times 30
Sibo bakube maana kenda. Abana. Haiko sawa. Ni pesa sianendi, mashabiki. Tutende sipi kwa sababu. Yana hivi saa hizi kitako nda hivi yepi. Kwanza mbandi wewe kila sio kala. Kainga kuna solo mkale yes. Lakini wiki landa inambo kwata. Ni mutalatala wa kulika mbandi. Ndio mwe nomwe ndolawa. Kimangu cha kitu sio kia yapi na cha. Kimangu cha kitu cho kia kala. Mewonu kuna ngita ebina yuko cha na mwana wewe wakitema tsunami ezo list. Kaunda ulozi yani kwenda kitema. Mwana wangeru amwita gonzi wa kuna itembe ni weti we. Na umengi nangimera wa mutunga wa mwela bandu nesio mona. Mewonu kuna kitema siacha kama mwana ka nikazie muno kakochi wa. Sasa wewe kuna umeta ndeja. Na ni mboku. Ni kuna akama kaumia ngwa. Ngita. Kimangu kiyambosa. Ba musyoki musita kwa maana mbesu ya musyoki. Taura na kimangu taura na kimangu zaidi ya juu kimangu. Tiundo nona. Ila noni tiundo nona nina amuye chalo. Chaguma matu na mao. Kimangu imakuiba. Ndio wewe ya ndima kosa. Imakuiba kile. Mbandi si abwe. Wezaidi ya mwenezi ni mwaibwa. Si akutenanga. Wala mwene ni mwizi ni mwaibwa. Mwaibwa lakini. Mwaibwa kwa na chini. Unaona hiyo pesa mwaibwa. Wezaidi ya mwene mbandi ndema bichi. Mayati hapo. Inasie naona kilangwenda. Kitaye ni mesi. Lakini kilangwenda. Pa musiundi kachona no. Mesi no yanda kitao ya kitu mijaye polisi kitani kwa pesa. Neno sino ndia ndati tabane kana ngodi. Kikaba toyeka na chao naumie matujalo cha naumie jalo cha matuna mao na banga ni ithika kulata ata wekala no ne sithika ni town nene na yukanga cha no ile yukanga mandi kia ina kile nena umie thika na mao kivi kama bakone kwatuka woma ba matuke mango ukite ba nene thika na mao ngia ndia na nini yeye na pesa wi tivika makokoni kwakuta tukie sio kwa imani naanza inaambi tiata niwe nenda ngeno ni kintu chake kakenga ute wani wala no ngane thia ni mbuku ya kimwenga zaundu ni andite ina ba umie makayelewe bakwetela wezi mbuku ya kimwenga nethie mbuku kimeno ni tisa na ila na ndie na thengia nethia ni mbuku ya kimwenga sisi nutuko ndukia mundu ina thina ona mikosi ndimona onekana muzi akitheka ukwa mundu kalio thina ina thina zila basa bondona na mwikuya kikukitha kiu kona kiu semba na umie makayele na egwa yes ndange na thia iwe basa thia wame ota bibiti kana wekia bebi aja ndu igwire ni wae vyao nyama ite ndivye na ithana kamundu kayo imwe ndio na manie kamundu kayo lakini ndo mama makaima vikana ambio utafika nyene ona na ndio ya bandu wetu tuka nenya yenye nako uzi maoni maimbie kwa da kanenge na zawali hizo eno bandu neza yezia ila neza yezia saa 12 wona binduka gwa nane basa ndivika makongeni mwana weza ile niweze ila ikulu ile nikitio kuoma ikulu ile nikenda niekegwe lango ya uanza ukambia igwe ngo ila nabikie makongeni mayonza mwana ngo itamba mithiti atama niwone thiye ibeti sieta ile uko menjengo ni akawa wabika makongeni saa siana nabika makongeni mwendo saa 5 saa 6 we kibeti ndiye na akielezea na kiama nyemanza ila nina yo manengukwa siazizia ilomo chaike mweko yo chambike yale unaya nyenari indi mpaka omunthi ne kale binda zasa ona athika ndisila pa uno nakana kibetu jingo chona nikinenga sawa ndo chambikie neza kwa bosia mundu ena sa nyisiro yakyo jama na sito yacho lakini chaike mweko cha nena loka yake kuyo kuja na ndiye kula kwirara
Na iko la kwitata kalanga yona alikanile na kuyangi makuna kila kujeta wa mark fast bakwetela wapi kamutsie wapi kadhika balave mzee mzee wa mwelezi uma ya mwelezia nakenda kukulya wapi kangata na muye numie musie na niendo mandonela no ya hoteli aitu kana gomba niombe asia ndo aja ambia na nusu wani mwana na ngewesi umetabia mundu wamuye waumie matu amau mpaka thika inezia tabia mami aya uone kalangile kukoka mbandi neza ona mbandi mwera wa mapolone ya mundu era wajeso wake tosa no wandetilo bi no kana robi ne kala ba marigoine commercial ne kala na makazi ni makwa tawo tedati ome na nombe musingo na kila mundu ai stop yake mwana ngewaisi akisi na moyo muno mutu onya kwikala kanyumu mpaka kasingo numa ata muyandu nyanya na kila mundu ya stove yake oneko ju munu wa mundu wathela abo ya ongira mutu iwe kwambikie muno nezo tho waingwiza kutungia ile mwana wa mweta wa era wa mulwa lakini nikine mtamwita satani undu akuna maundu kethe one satani satani kikabu chake cha mutu ngele ni yake ya mutu ati ya lala na iso la ng'ombe ai muda no na era wa mutu ai ndio ko da meno mbaninga ngambio kama kiao ngira wakanalo mwana mweta wa mutu ai ndoka ataba mutu wa satani au ngima we satani ndio makulo kauma yani wanazio kie itabilo wabe kisite yani na ngundi twa mutu wa kisite kiba ina zana kisite kiki ukula ni chao na uzi na bade kanyo kama nina mwana kumulwa hii mama nyetinye ino dinye angule uzi kisite ngode na mko uzi kisite kiba ambia sisi ngile ni so lete ngombe bana mutu atabile ba kisite nujene kaula wa enombe tuma we na uzi mai mangeto ngoko ya kila yoko likanombezo ndio mala yose yawe kunia ndakiuke isamugwa niweze ngoko ndio zeka ndo balangu ya denze wabalai kuya yose yawe kunia yose yawe kunia kiuke isamugwa esiliane esilia yeko aba ekuniane na ngoko wa yose yeke waba weza ile abaika wilona kamwe kana thinza we kunia bo ngukwa yumwe amaguyone maiba ekunia irigwa kanalo na mukungu nguko yani nguko yalikande umala na yule tinye amoke ya majamazi kwanza no yangu kuziene mutwa we wala we fikita mutwa wambubi kethe muno wina kumulwa ukethe muno na maana mwata mwita akitulo kana magulu ukethe muno ongira mwita kwa tuko wezejao ndanda unge yandu azibanga ko waye kuthukuma utuko na imuze no munda ozi ayo mugube aya kurana nizino mundu no waye mwana njeji na tubungatsa ila kunie ngera zali mundu ya kudongera ina binambe wa mano na iweze amukuniletina peka bwalo gera wakalokinga kalaka kunangera keke ya wabau ngenda wa itoke zali yes nika maana azia kumanio kama mundu gazozia mao kivulu uzema akakuwa mpaka jenine thia amule mwana ya nuya ndamboja tunyuza ngwa baki bozira nuya ndamboja kaula wa eba yuko utamwete ya kuoko tuko kwitha ai kingeika kalicha kalokinga ine makuone sio kwa njenga ne kiamba ndia kwa na kunanga na mutula ne ndithi ne ndela bandi mingi bono nyombezi mwekala mwingi bitu wi ula iba nyombezi mu lele ba manana ya bingawa bakwetela silingi manana nombeze bo silingi manana nanando nyanya na ya bingawa sina ati yango dabile leja tumye numa nombezu yuka ozi no la oni ka ozi wingi bitu ina banga ko maka nalo na ndio ko maka yao ngikira waka nayo na maneno ira wa mutula ibo ni bono sie kwa kwazo ya shoto kathekane ta kunanga nake mbandi ta kunanga nake utoka ndiende na omesia saizi nozo mbandi ira wa ndithine no nekala na kama buko kwa kera wa family mufa yuko manja kama buko kauni ko keke beti chako akesi ana akele uke nguwa keke kila kintu chote sawa
Ono gira manana na kunia manwa mbandi inge toka na ndikwa ndukumire ndithini ngathuko Mandela ngathuko Mutemba ngathuko Nzauwi Nakuibambe za siana kaona mume yako kuiba ibine muzala wa tembe yao yana kila wiyo nini yana imwe na winyi yaragi kila wiyo kuikala nuya no mpaka wiki enesa no mpaka utumia sikindu kwiki aneza vetanga bara no monie ibo ne bazito ya posi ya ungu yoke ile nondo twaenda ukombo wa nombe emwe na tiando pakubi 18 nyombe emwe na nyenezo labareta competition neba ya ungu ya kitanda jua zaidi ando nimesiba kuni kwao ne kwako yizi to yalikile ba yuko ameano 13 tumeokoma mume ongangani ya kitanda wode yenze na imana niweze na mama maenda kunda zine matwanite atio wezike waza no kikimwe no kitanda kimwe tiko umezokolo kwa stadium niwo ko kaithwa akuna mbo izo kaugamba zaizu no le yana kimwe yuki mufuko ino ne yana imwe na no yikuzo wakoma naye nini nyenda naye muthuku muno ndienda kurabisia wau naye muthuku muno ulangazi nlaita kana naye muthuku emaima eta kuna mbandi izu imwe tia thukomi nyenda wakanga kubi na kuwe ngakulia ziabo vuko oyeka to binduka sasa jeuze nimetie ngwa oyeka to binduka na komie tene mundu sine komete ndekuya sasa ni mwena koza kiana kia jamaa inyengwa naoza kiana kia jamaa mama na iwe ina unyanga koma pia na ina nimetie ngwa ate thina jui evinda kiu wateta cia maundwa yaite evinda iba yani wa mwaka biba mwaka wa ngilile kwambia mwaka ngilile na 3 toka no gyo jaja muno ngilile na 5 ngilile ya 3 ngilile ya monza ni una kunia gazeti ka kambe keta wa wendo wala seta getau nakayama nekane mundu mbe mundu amanya eno geno mi gazeti ka keta umbula itwezo mbanye Yesu eba kube kayama nekane mundu kayama nekane mundu mbe mundu amanya mara mwene wa ambitie ambazi siana ambazi 10 badi 10 bego mokwite wa mundu 20 ne badi 20 nange volume 1 ndina badi 10 enge na badi wa mundu omeze mara mwene wewe okiambita ayi mutumia ambia kamwana zila wenda with the way unique wiki ile muzembete marathoni andu makathi umbile buzo pa ukagwa ndo baza ole nona ambie wenda overall maisha magu isilanzi yaku shortcut yaku ukekwa ziyunduke zaidi ukazaidi ya tiano ndiye ko unike no maneka no gina ina wathi mweta wa muti wa wendo ambako yetela musemethia munoe studio wathi record volume ya mbei wa record studio iba ula wakuibiye nu na record ye studio yeta wa kwa Peter Kigia wa Esther Production wa Esther no seta na andikwa ni mundu mukaita wa Karo Ekanga akondika uya mo ngita taimba kangarisa toisioka chao no ande bana zosi ande ba manana weza ithi arena tukitwe na maana 5 no gie no za Joseph wa Kitosa angu ni ambinzi mutulani kasheshe o winete kwangala kwangulu uyuvumete mutulani kasheshe maitangeleka angu ni atsolo pe mano mone tha akuna rhythm kwa katibu yoyo ibile ni akala nombe bonake eta wa mulinge akuna rhythm kamucho undaone wabe wathi ake uvumete muno no wangu ni kabel onde kala nombe bonake na ende na kwa na mano moera wa junior imo ko ni ama utethie kana no maiba ndiame Joseph no na ebie ngili na ebie zilingi manele na mwe no wambumize thika chao kwa mbona music na kwa manele mbike chao ungu ni mbenzi ne thayo na kaitoka ka education ange na kitu mazo luna rutinda imwe ruthina imwe amaza mego me yani muno kwanza maiba makunie nini yana kunio za ja na beka wathi kai kazo muno keta wa ndamakom nkoko njambo kai kazo muno ndimba na ngala ilo manuke ya Kenya
unogie no kaingire volume tuweza ithia niandikirwo ni Mwala yu Mwala ya kambuna yu wa Esther hii kwa wa Esther agwizie meza ciana isai mwa mai basi lingi mana thandaro na mana thandaro wayamo na tumiye masaa atatu na namba ukatia video itatumia ino jeta one disk namba tia disk ila abwa kasani kanini namba umetia yake kutawa mwenye ngoko minukelelia ngoko kuiba mbeza hii nene ngokua yu wa bindagi wa teleti balance ya mbeza ciana ati balance ya maana nyanya na mutheno mwembitite ndi record na maana ita wa Nthusio Kithendo Peter Gigia no ambilie kamana tuyo ogyo ni aba ambia ikwa kango yutukizia wathiethukizia ambia gazeti isu ni nzeo na ambia na maana na nazindika monenge anenga